mbahaye ikaze mu makuru yo hanze y'ikibuga. Cristiano Ronaldo na Lionel Messi bazahurira mu gikombe cy'isi cya 2026 muri Amerika. Bazahangana indi nshuro ahari ya nyuma, one last dance. Ronaldo ari hafi kongererwa amasezerano muri Al Nassr, ni nako bimeze kuri Lionel Messi muri Inter Miami. Imbyino ya nyuma uyibyina amataha, umutaho bihangange intore cyane. 2026 aba bombi bazaba bagikinira ibihugu byabo, kandi nta kabuza bazahamagarwa mu mbyino ya nyuma. Ronaldo azaba afite imyaka 41, Messi 39. Abanyabigwi basaza nk'umuvinyu. Ngaho twibaze nka finale ya Argentine na Portugal, Messi atsindamo ibitego bibiri, maze ikinyuranyo kikaba penalty. Ronaldo atsinze ku munota wa nyuma, maze El Comandante nawe agatwara igikombe cy'isi, akabigira kandi atsinze Leo Messi nawe ufite igiheruka. Nta kabuza twakwishongora iteka ryose kuba twaravutse mu kiragano cy'abo bombi, Cristiano Ronaldo CR7 na Leo Messi La Purga. Buri umwe yakinnye igikombe cy'isi inshuro 5: 2006, 2010, 2014, 18 na 22. Cristiano yakinnye imikino 22, atsinda ibitego 8 n'imipira 2 yavuyemo ibitego. Umukeba we Messi yakinnye imikino 26, atsinda ibitego 13, imipira 8 yavuyemo ibitego, ndetse atwara igikombe cy'isi giheruka cya 2022 muri Qatar. N'amakuru hanze y'ikibuga asendera ibyifuzo. Mu nyanja ya Atlantika hari ikirwa cya Azores, kikaba cy'igihugu cya Portugal. Aha hatuye ikipe yitwa Santa Clara, yazamutse mu cyiciro cya mbere muri Primeira Liga de Portugal umwaka ushize. Uyu munsi iri ku mwanya wa 6, gusa ikipe mu gihe yagera ku mwanya wa 5 yaba yemerewe gukina Europa League cyangwa Conference League, mu gihe igikombe cy'igihugu Taça de Portugal cyatwarwa na Sporting cyangwa Benfica. Iyi kipe yo mu nyanja rwagati yakina imikino y'Uburayi, amakipe akajya yisura mu nyanja ya Atlantika rwagati. Reka tuvuge ko isuwe na Kairat FC y'Almaty mu majyepfo ya Kazakhstan. Ni rumwe mu ngendo ndende cyane ikipe yakora isuye indi mu mateka ruhago y'Uburayi. Kuva Almaty ujya Azores ni ibirometero 8,101. Uru ni urugendo rw'amasaha 35 mu ndege. Uretse ni Santa Clara yo mu nyanja rwagati, uyu mwaka w'imikino Vitória Guimarães yavuye Porto ijya gukina na Astana y'Almaty muri Kazakhstan, yagurutse mu ndege ibirometero 6,000. Ikipe ya FK Lutsk Vladivostok yo mu Burusiya iramutse ihujwe na Santa Clara, cyane ko yombara amakipe y'Uburayi. Aya makipe yasurana koza urugendo rw'ibirometero 13,779. N'amakipe yose abarizwa mu mpuzamashirahamwe ya UEFA. N'amakuru yo hanze y'ikibuga. Derby zirakomera, zimwe zikagora n'imbibi. Mu Bushinwa haba derby ya Lisbon, derby y'Abanyaportugal, Sporting Club na Benfica itabereye Lisbon, ahubwo Macau mu Bushinwa. Umva story. Mu mujyi udasanzwe wiyobora, ahantu hambere hacucitse mu miturire kurusha ahandi hose ku isi, Macau ni mu Bushinwa, ku nyanja Pacific, hafi na Hong Kong, Shenzhen na Zhuhai muri Guangdong. Mu binyejana 5 bishize, umwami w'abami w'Ubushinwa yahaye Macau Abanyaportugal ngo bayitegeke kandi bayiteze imbere. Si burundu, Macau yahawe Portugal mu gihe kingana n'imyaka 500. Mu 1999 nibwo imyaka 500 yari ishize, Macau yongera kuba Ubushinwa. Macau iri mu Bushinwa kandi koko ni Inshinwa. Kubaho yitwa Portugal ntibyanyuze mu bukoroni gusa, byatumye igiportuge kiba ururimi rwa Macau mu Bushinwa ndetse n'imico iby'Abanyaportugal. Amazina y'uduce, imihanda n'ibindi byose n'ibiportuge: Ramar dos Muros, Placenta de Junio, Santo Antonio ni Macau mu Bushinwa. Macau ifite shampiyona ya ruhago kandi ikomeye mu byiciro byose, kimwe na Hong Kong, imijyi iyobora ariko iri mu Bushinwa. Igikombe cy'igihugu i Macau cyitwa Taça de Macau, nk'uko icyo muri Portugal cyitwa Taça de Portugal.
icyiciro cya kabiri i Macau cyitwa Segunda Divisão de Macau, nkwibutsa ko ari mu Bushinwa. Icyiciro cya mbere cyitwa Liga de Elite, aho rero niho dusanga ikipe yitwa Sporting Clube de Macau, murumuna neza wa Sporting yo muri Portugal. Amabara ibirango mbese ni yabo, n'ishami rya Sporting yo muri Portugal. Ikipe yashinzwe mu 1926 nk'agashami ka Sporting Clube de Portugal. Nko muri za 50 Sporting yo muri Portugal yajyaga gusura i Macau nko muri pre-season bagakina, ndetse ikayitoranyamo abakinnyi beza bamwe banakina ikipe y'igihugu ya Portugal inyamara b'Abashinwa. Muri 51 nibwo Benfica nayo yagize ishyari ijya gushinga ishami ryayo Casa do Sport Lisboa e Benfica M Macau, ibisobanura urugo rwa Benfica i Macau. Kugera none ikirango cya Benfica i Macau kirasa neza n'icya Benfica i Lisbon. Impine y'izina ni SMB Sport Macau e Benfica, mu gihe yo muri Portugal yitwa SLB Sport Lisboa e Benfica. Yaba Sporting Macau na Benfica Macau zikina mu cyiciro cya mbere kandi zitwara ibikombe. Aha rero naho haba derby ya Kasamutwe Sporting na Benfica i Macau mu Bushinwa, kimwe no muri Portugal. N'amakuru yo hanze y'ikibuga, nitwa Lorenzo Christian Musangamfura. Iyi